Le en teden po koncu, nov začetek, tokrat je bil poletni premor res rekordno kratek, časa do začetka nove sezone je zelo malo, le 2 tedna, ko bo ekipa v Ljudskem vrtu v prvi tekmi novega prvenstva gostila Aluminij. Nič čudnega, če je Sergej Jakirović zaukazal oster tempo 2 treningov na dan. Ni samoumevno zmagovati, treba se veseliti tudi mi, moramo se veseliti vsaki zmagi, ker nič ni samoumevnega, nobena lovorika, tako da imamo spet en motiv, da spet letos napadamo vse, kar nam je pomembno, in pokal, in prvenstvo, in seveda Evropa. Ekipa se ni bistveno spremenila, 5 nogometašev, 3 novinci in 2 povratnika že dobro poznajo režim v Ljudskem vrtu, zato ne bodo potrebovali dodatnega časa za prilagajanje. Zahteve so jasno najvišje, tega se zavedajo tudi novinci. Kaj sva govorili, ostane med trenerjem pa med mano, ampak vsi pa vemo, kaj Maribor zahteva, kaj hoče. Tako da vemo, kaj se tudi od mene pričakuje, vsakega posameznika, da bom svoj maksimum. To se že tako ve, da je Maribor neka druga dimenzija nasproti drugih klubov. Ampak jaz bom dal tako vse od sebe, tako da moraš biti vsak trening, vsako tekmo 100%. Ne sme si pač privoščiti nekih kiksov. Načrtovane so 3 pripravljalne tekme, prva že to soboto v Ljudskem vrtu proti drugoligašu Beltincem. Prva domača tekma bo v ligi čez 2 tedna, čez 4 tedne že prva evropska tekma. Tokrat se bo igrala v Evropi samo ena tekma v vsakem krogu kvalifikacij. Veliko bo odvisno od žreba 10. augusta, se zaveda tudi trener. Mi svi želimo što više napraviti u Europi, to uopće nije tajna. Naravno, pitaće se nešto i ovoga protivnika kojeg izvučemo. Specifično je jako, zavisi gdje ćemo igrati, zavisi koga ćemo izvući, ali ništa, koga god da izvučemo, trebamo se dobro pripremiti na njega, dati sve od sebe i biti pametan u tim utakmicama, jer to je ono što će možda biti najbitnije. Taj koji bude više strpljiviji, stabilniji, taj bi mogao prolaziti dalje. Vjerujem da će biti iznenađenja, da ćeš moći izbaciti favorita, ali isto tako da možeš i uprskati stvari, ali ja se nadam da ćemo mi ovo prvo, da ćemo prolaziti. Prva tekma, kot rečeno, to soboto, potem še 2. O vsem vas bomo sproti obveščali na spletni strani, pa tudi na socialnih omrežjih.